Kali ini masih kami mau bikin video lagi seharian jajan serba pedas yang ada di SMP Negeri 6 Cimahi. Kami pingin banget dari dulu ke sini atuh ya. Yang pertama langsung salpok sama sia tukang lumpia ya teh make kopiah ya nanti harga nanti mau 11 ribuan aja tapi bener-bener porsinya mintung pisan baru dah. Halo mang ternyata kami teh baru tahu kalau jajanan di Cimahi teh enak-enak sama ararun nih atuh ya. Pasti makan teh sia rasana teh bener-bener enak pisan, manis, pedas, gurih nanti bener karasa pokoknya mah ya perfecto we lah. Coba si emang tukang lumpia ya si emang tukang basreng ya udah tuh mang beli weta basreng cili oil harganya teh mau 5 ribuan tapi sekarang belinya 10 ribuan atuh ya. Pas dilihat teh alah saing mah bener-bener menyala pisan si cili oilnya juga pas dimakan teh gurihnya bener-bener gak ketulungan ini mah. Berikut si kayak mah resep basreng teh masih setengah matang alias masih lembek-lembek sigaki wah bener-bener enak we lah rasana teh. Coba tukang si emang basreng ada si emang tukang cilung anu bener-bener cilung teh naon legend kieu anu bener-bener cilung jadul teh ya. Seriusan barudak cilung jadul kayak gini mah udah susah pisan ditemuinnya juga ya si kami asal nostalgia pisan makan cilung kayak dulu bener-bener ieu mah zaman-zaman SD si kami atuh ya. Urusan ngorokannya mah tinggal disebor aja make es pet hargana mung 5 ribuan aja. Wow bener-bener murah pisan ya di Cimahi. Ini mah tuh bener-bener otomatis menyebor ti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jajan-jajanan di mana lagi ya?